Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kekenhuan Jong kinong yakhi Jong ki samla pulie ke Bangladesh, kila penjulor bat thang ya ke Ïingsah ba paunam Jong Sheikh Mujibur Rahman, ubalatip ru kum ubanga bandhu ubadeu Presiden Nyngkong kategori, ubaderu ukpa Jong ke Sheikh Hasina, ke Menteri Rang Badu bala Shah penhiar Shukino na kategori dangshan. Kani kala ja ha kesengi balang ha kepor ba ke Hasina ke ajingkran ha ke live online, ke bala penlong da kekenhuan Jong kinong kershan Jong ke Awami League, ke Chhatra League, ke bala Shah khen bean mentah. Hadian bagi patba kila penjulor bat thang ke Ïingsah ba paunam Jong Sheikh Mujibur Rahman ke belatip kum ke Bangga Bandhu Memorial Museum lani ke Dhan Mandi 32 ke Sheikh Hasina ke Bitar bat kala pha ke khobor ba sngosi syakin dong yele persya dak ba ong yaki bakila ban pendam no ke jingtai sa jingkan mau Jong ke Ying ke sem jongka Henry Kimla ban pendam no ke history Jong ke long Ying jongka ke Hasina ke bala sa ha India naduk bakala pet krat na Bangladesh unai tung arja arpasau hadian ke jingya khi ke bajur ke bala lam daki samla pulie ke bala penhap no ke jingsen Shah jongka ke bala ne khathandu snam kala pala yang ke jingkran kerensan Facebook Jong ke seng Awami League jongka balai ki tiang ya ke ying ngiem shadhan mandi lingba ke ni ke jingsa jingkan mau menshwa kila thang ya ke ni ke ying mentapat ki penjot ya ka hatu ngamsham la le AA nak benta ke ni ke ri balai ki le kumni klam ke jing bom buram kani ke day tang ke we ke jingtai sa jingkan mau ke bamanga bat ke para jonga ngila yo hendai la Shah penduk pendam ngakwa ban keli manu ba pha ban le kumni ngakwa ya ke hok ya ke jingtai phila ban pendam hendai omla ban pendu ya ke history la ong ke Hasina da ke jing sngosi kinong sakhi ki athu bat ki hajar ngut ki patba ki le lum hakman ke ying hathan dhan mandi nadu ke por janmiet hadien ke jing khot ban penlong ya ke bulldozer procession namar baka Hasina ka deban ajingkran ha kapor khandai bije menmet ya kani ka yeng lakhen kum kadak ka paunam ha ka history Jong ka Bangladesh namar ba umujibur ulayalam shibun ke jinga khi shwabanyo e ka jingla lot daki pausnam na ka te ka jakasa ka te ka yeng sa ka badan hadhan mandi kala Shah thangru khaman shwa ha ka santari unai tung Jong usnam baladap ha ka baka jinsen Shah ka Awami League hapo ka jinglam Jong ka Hasina kala hapno ka balasin Shah jan khandru snam bat kala phedri na kadegari ringkat bat kapara jongka ka Sheikh Rihana banwan she India da ka lingsun jong ka Bangladesh Air Force haga jingkran jongka ka Hasina kala khotru ekiparari ban penlong e ka jingya khi persha e ka jinsen Shah ka sorkar bashipor u Yunus ka Sheikh Hasina kala kdawru halor ka jing persyang ban penyap yaka ha ka bakala ong u ala ula pelat yaka pedeng kini ki aka baro la bandon ka dukani ki kam ki basa nak menta jonga hendai kumdu ngalalat bunsien na ka jingyap kala ong kalau kena ru bahaga jinsen Shah ke bamenta balai lam de Muhammad Yunus la temu ban penduk jat jaka bada ka ying ke sem jongka ke jing temu Jong Muhammad Yunus akan ke genti kalong ban penyap yang bada ka para jonga kalau haba kentho shu yu Yunus ka Hasina kala banjur da ka baong bahaga por Jong ke jinsen Shah jongka kala yarap ya ke Gramin Bank Jong u bat ya ki kam jongka da ka jingbei tingka ke ba South Park lur tingka hendrai ya ke pisa baro la penan kam bakla ke Bangladesh kamat jing e namar ke jing kwa raha Jong we ubrio kala keno haga jingkran jongka ka Hasina kala ong bai ki samla pulie layalam do Yunus nak benta ban penlong ye jing khi ban kni ek bol sin Shah kala kentui ki samla pulie bakin nait phabyang sha jing pulie jongki bante ye kala we jongki bat ban shakri ye gari hakani ka karta kalong ke basuk ban Shah yalam bakla dak ba penpa ba jingmut jing perkhat ki badang samla kilong ki bakloi ban Shah yalam bakla